Pa i sad ovo. Pokušavaš skinuti salo. I onda misliš da moraš na dijetu. I onda paziš na trening, na to ćeš gladovati ili nećeš. Čuvaj Bože ako koristiš suplemente. I šta ti se dogodi? Ne uspiješ. Ili, još gore, uspiješ i čak i skineš nešto, ali onda u kratkom roku vratiš sve to nazad. E pa danas ću ti pokazati šta je meni najviše pomoglo i šta većina ljudi potpuno ignorira. A to je, pa i sad, bubnjevi, hodanje. Da, obična šetnja. Je, znam, zvuči i smiješno i prejednostavno, ali kad ti ispričam priču, shvatit ćeš zašto je ovo možda najbolji alat koji još ne koristiš. Evo ovako, kad sam sebi zadao cilj da radim svaki dan 10.000 koraka, nisam imao neki veliki plan. Nisam išao u teretanu zato što jednostavno nije mi se dalo, uopće nije me bilo volja. Ali htio sam promijeniti nešto, nekakvu sitnicu, bez da sad mijenjam onako totalno sve. I ne, nisam bio savršen, zato što bilo je dana i kad sam bio umoran, i kad nisam stigao, a i kad mi se u ostalom nije ni dalo. Ali onda sam rekao, ok, ajde, ako baš ne ide tako, onda ću pokušati gledati tjedni prosjek, pa u tjedan dana moram napraviti 70.000, odnosno doći do 70.000 koraka i onda ono što ne bi odradio preko radnih dana, odradio bi preko vikenda i pokušao bi to nadoknaditi. I tako malo po malo, korak po korak, salo se topilo, a energija je rasla. Ne kažem da sam u pravu, ali mislim nekako da većina ljudi drži hodanje podcijenjenim samo zato što misli da ako se ne znojiš, ne radiš ništa. Ali istina je da je hodanje brutalno učinkovito. Za razliku od visokointenzivnih treninga koji ti mogu pojačati glad, dodatno te iscrpiti i povisiti kortizol, hodanje je upravo blago, smirujuće i održivo. Zato što aktiviraš cirkulaciju, spuštaš razinu stresa, podižeš osjetljivost na inzulin, poboljšavaš probavu i reguliraš apetit. I možda čak ono najvažnije je da praktički ne opterećuješ zglobu. I da sad ne bi bilo da sam protiv visokointenzivnog treninga i da smatram da je loš, nije, dapače i upravo suprotno dobar je. Ali za ljude koji imaju višak kilograma i probleme sa zglobovima i u lošoj su kondiciji, hodanje je jednostavno top. A sad oni biseri koji kažu samo ne moraš ništa raditi, samo spusti kalorije i to ti je to. I ok, može, da. Ali šta ti se onda dogodi? Osjećaš se umorno, fali ti energije, glava ti je u magli, nemaš volje za ništa, libido ti je čista nula i najgore, konstantno osjećaš glad. A zašto? Zato što aktivnost nije samo tu da troši kalorije, nego upravo da ti se tijelo pokrene i da funkcionira normalno. Sad bih samo htio malo reći koliko hodanje troši kalorija. Normalno, za razliku od trčanja, troši manje. Dosta, odnosno većina ljudi sigurno ima pametne satove, onda ćeš često vidjeti, hodaš sat vremena i potrošiš 700 ili 800 kalorija. To sigurno nije istina. A realnost je da potrošnja kalorija ovisi i o tvojoj masi i o samom broju koraka. I uglavnom se kreće tu negdje od 0,3 do 0,04 kalorije po koraku. A šta to znači u praksi? Pa to znači da recimo osoba koja ima 80 kila i svaki dan napravi 10.000 koraka, potroši otprilike nekakvih 240 kalorija. Ajmo reći, odnosno od 240 pa do 320 kalorija. A šta je 240 kalorija? 240 kalorija je, neko malo pecivo. I ne možeš, hodanjem svaki dan nadoknaditi lošu prehranu. Prehrana i dalje mora biti
reguliran i moraš paziti na prehranu. Ali možeš amortizirati sitne greške u smislu da možda malo više pojedeš pa samo malo više hodaš. Za slučaj da ne pojedeš više, ajde ok, onda si u plusu. Ali nikako ne radit, ne znam, tipa poješ čokoladu i onda ću otići trčat. Pojedeš čokoladu, uneseš u sebe 500 kalorija, odeš trčat sat vremena, vratiš se nazad, osjećaš još veću glad i onda, ne znam, pojedeš sendvič ili pizzu od 700-800 kalorija. I to si taman, top. Prema tome, nemoj to raditi. I mogu pretpostaviti šta ćeš sad reći, a to je da nemaš vremena za hodanje. Ali pa i sad ovo. Znači, dobro slušaj jer ovo je znači vrhunski. Ne moraš ići hodat, nego hodaj usput. A sad se pitaš kako. Pa ja ću ti samo dati par primjera kako sam ja to napravio. Ne znači da su top i ne znači da isto to moraš i ti raditi, ali evo čisto samo da dobiješ neku ideju. Pa tako hodao sam dok sam telefonirao, slušao podcaste o prehranu i mentalnom zdravlju, šetao s prijateljima, bio sa sinom vani, pa tako recimo kad bi ga vozio na trening, umjesto da sjednem sat vremena u kafić, odradim šetnju od sat vremena. Napravim nešto dobro za sebe, vrijeme brzo prođe i super. I najjače je što u principu ne moraš odraditi sve te korake, ovisno sad koliki si cilj daš, odjedanput. Nego ih skupljaš kroz cijeli dan. Pa tako ne znam, recimo ideš na posao, parkiraš auto malo dalje. 1500 koraka do posla, nazad, evo te već na 3. Odeš u dućan, 1000 tamo, nazad, evo te već sve skupa na 5. I onda na večer, popodne, nebitno sad kad, odradiš još recimo 3. To ti je cirka pol sata. I evo te na 8000 koraka bez da osjetiš praktički ikakav napor. I bit će dana kad ne stigneš. Bit će dana kad padne kiša. Kad ti se ne da. Kad jednostavno imaš loš dan. I znaš šta? I meni se to dogodilo. Ali gledao sam, opet ponavljam, tjedni prosjek. Jer nije poanta u savršenosti, nego u dosljednosti. I totalno je nebitno koliki ti je cilj. Da li je 10, 9, 8, 7, 5, znači totalno nebitno. Bitno je samo da ne staješ i da ne razmišljaš sve ili ništa. Ako želiš pratiti svoj napredak i stvarno znati kako stojiš, napravio sam ti par besplatnih alata, TD kalkulator, kalkulator unosa vode i kalkulator hodanja. Ako želiš dobiti malo bolji feeling koliko se to kalorija može potrošiti hodanjem. Sve ti je to na mojoj web stranici, link je dolje u opisu, znači sve apsolutno besplatno, nema nikakve pretplate, dodatno, spamanja, ništa, znači samo ti i tvoje brojke. I ako ti je ovaj video bio koristan, slobodno se pretplati, lajkaj jer bit će i dalje ovakvih videa. I sad za kraj, ne moraš mijenjati cijeli život i ne moraš se ne znam kako ni mučiti. Samo počni hodat, jer salo ne voli kretanje, a ti vjerujem da nakon ovog videa voliš. Prema tome, kreni, vidimo se u sljedećem videu, bok.